masih asri. Gunung halu lembut sare. Bagus. Tumben otak kamu pintar, Riko. Soalnya saya sudah tidak memakan pecin lagi. Good. Bos, Ya, mobil di mana, Bos? Ada di atas. Yap. Oke. bos, Ya, Riko. panas nih topi. Aku mau ganti nih. Entong, Riko. Topi ieu alus. Lamun diganti topi ieu, otak ente engke kula deui ieu keur ngencerkeun otak maneh, Riko. Oke? Oke, siap bos. Bagus. Siap bos. Kita ramaikan wanita perseksian. Good. Good, good. Mendingan kita let's go Camp Hill bos. Ayo. Oke, ayo dong. Riko. Do you like dog? Yes, like dog hot. Good, Riko. Senang boleh cuanki. Bang, cuanki sebarahan, Bang? 200 memang atuh. Gope mah mahal-mahal teuing ah. Wah, sebenarnya 200. Dolar 200, 500-an. Balik tukang cuanki teh. Aing mah wajar nawar. Hirup teh bararenya kieu. Aduh, gondrong, sia teh ka mana goblok. Heuy, geus ka ditu geus ka dieu urang teh nengan duit hama ku hese geuningan ieu teh. Heeh. Bae burung rosokeun penting mah halal lah keur kemut ieu. Drong kala drong eta naon? Ih, heueuh, kabar. Tah drong. Kuat. Baik urang. Hayang siga anggota DPR di jas terapi. Heeh. Gawe pegadagan molor tingali urang mah calana ge kuat barolong kitu 2007 itu mah salah mah. Gendrong.
Orang beli enak orang yang ngarang sok. Ayo, duh iya ayo jolang habis itu. Ada rongsok ketemu. Gondrong, Benga. kemana we anjeun? Neangan rongsok we urang mah. Aing teh neangan sia. Pupuiran nepi ka pegat senal hiji. Mana gawe naon? Rongsok, aya nu lebih penting kudu dibahas, aya nu lebih bahaya si Badut, si RW drong jadi pengkhianat masyarakat. Nu balik benga mana ngomong teh? Matak dengekeun heula kumaneh dong. Urang teh can beres ngomong. Ayo daripada kitu urang diuk bari ngomong. Iya drong sebenarnya nama ieu teh urang teh keur dirundung pilu. Masalah si Badut jeung si RW, si Juragan Cedot. Rek nyin diskotik, brong. Tak ora jiga kulub talus. Ya gawe atuh waktu tutup ku dewek. Kieu, brong. Ya, cek aing ge naon? Gaul jeung aing mah kumaha genah? Bener teh, karasa pisan aya nama genah. Pasti. Tapi teh, urang cocok teh jadi banget jahat. Tapi da sia mah mantes, da sia mah beungeutna jahat atuh. Tingali imut kene aing nya. Heeh, bener mana mah imut teh euy. Hai guys, wow, bertemu lagi dengan saya Angel Markenjo. Betul? Betul. Oh ya jelas betul. Gila, we. Ieu Angel orang Papua teh. Ini Papua, Korea Selatan. Hello. Hello brother, Oke. Are you Miss Angel? I'm fine what? Yes. Wah, ngerti itu bahasana? Tuh, gelis gelis. Is ya, bukan kawat guys. Ini tuh ada bahasa English. Oke? Mengerti? Cing atuh cing balik mau awewe teh. Naon teh apal si cilok kumawana oge. Jadi gini Angel Surangel, saya mau ngasih tugas mulia buat Anda. Oke. Tugas apa? Oh, coba jelasin sama si Angel.
gampang. Itu sih tugas kecil ya buat Akika gitu. Karena dulu kan juga saya soalnya pernah jadi mantan asisten James Bond gitu. Jadi Anda nggak usah khawatir Bang. Oke, Angel, laksanakan tugas Anda dengan baik. Gila ya ketika lembur ieu nya sarang. Lain aya beja-beja anu teh anu si gendut eta teh siga awakna siga kebo. Nya. Jadi OKB sih. Naon OKB teh? Kayak baru. Oh, Mata kurang manfaatkeun deui ayeuna. hayu. Tapi teh sangka eta si genut bisa kayak ngadadak gitu. Nyegik gitu. Cek beja si gendut eta teh rek muka diskotik cenah tah. Terus si genut teh butuhin barang, Bos. We enak orang langsung we ka base campna. Ayolah gas meter. Nah, Dom. Riko. Lahan geus kabeuli. Ayeuna tinggal telepon ajudan hiji deui. Siap. Si Angel teh. Kita ka dieu ayeuna. Siap. Sepatuku kotor, Riko. Bersihin. Siap, Pak Bos. Kamu buang sampah sembarangan. Buka topi kamu, Riko. Oke. Dom, telepon si Angel. Siap, Bos. Halo Angel. Come here. Sudah, Bos? Bagus. Kita tunggu. Bos, hai Bos. Ini bos, Angel. Selamat datang di bisnis kita. Semoga Anda betah dengan saya dan menguasai seluruh dunia. Oke, siap. Oh, iya, Mas. Bikin eta duit ka Angel. Kumaha beak wae juga beurit, duit teh pekau. Bikin. Halus. Ya. Bos, saya mau kenalan sama si Angel. Ulah kok, ulah. Dia artis Korea. Selamat bergabung dengan kami. Bos. Ini orang apaan sih Bos? Kok pakai coret Bos? Ini sebenarnya manusia, otaknya encer. Kerjanya bagus, baik. Kamu jangan takut sama dia, Angel. Dia ini manusia bukan jenglot. Oke? Saya manusia, lihat otakku. Wow, iya ya. Saking encernya, nggak bulan perang guys. Bolehkah saya bersalaman? Gus. Lihatin kali. Gus. Pusing. Dom, sini Dom. Ya, siap bos. Kok, di sini. Ayeuna bisnis orang 80%. Kembangkeun cing HD pokokna mah. Siap, Riko? Siap, Bos. Dom, Siap, Bos. kamu Angel? Siap. Bagus. Bos. Berat Bos. Ini uang. Uang ya Bos. Iya, jaga yang baik. Siap Bos. Kela, aya bisnis sakedeung. Resek apa gede? Halo Tak, gimana barang? Oke, kita ketemuan di tempat biasa. Riko, simpan. Barang teh aya. Aya. Kela. Eta ori lain barang teh. Gandeng. Cingasan. Tah. Jimna bangsa. Gandeng. Ya, dengekeun si buta hejo eta mah awaknya ge awakna badag, otakna mah dungu. Oh, moal apa leuna. Jeung aing oge sakumaha butuh oge anjing piraku ieu rek jualan kieu patut haram goblok. Oke Angel, bentar lagi kita akan sampai. Hati-hati. Ayo atuh, tong balila urang gas.
Anda magot? Heeh. Iya badut. Jelas. Pangling dud. Otak? Heeh, iya badut. Pangling. Angel, uang. Barang. Hei Jom, bos badutna meuli uyah ge mani jutaan. Coba. Nah, coba dulu. Iya barang asli apa KW iya? Asli bos, nusuk kena. Yakin? Dites. Tes heula tuh Siap. bos. Kalau ya rasanya aneh ya. Aneh kumaha ya? Asa aya asin-asin gimana nih? Badut. Barang nu aslinya puguh rasana teh gitu. Yakin? Yakin. Lain yakin deui 1000% eta mah. Udah bos, mendingan udah bayar aja daripada pusing kan nyari-nyari yang asin kayak gini kan langka bos. Iya betul juga kamu. Iya bos. Otak kamu memang pintar. Cek aing oge henteu si badutna henteu asistenna. Tarablo. Cing bos, ngasaan bos. Gimana? Bos, ieu mah uyah bos, tong dek ketipu bos. Yakin? Yakin? Asli. Gini ya bos ya. Ya. Barang yang gak asin aja bikin ngeplay bos. Apalagi yang asin bos, pasti ngeplay banget bos. Pintar kamu. Iya. Tes dulu dok. Dasar sap. Amo, jangan nongke cicing sia. Oke, sekarang barang udah saya ambil. Angel cantik, bayar. Oke, saya terima. Pegang. Asli teh ieu bos. Asli dong. Magot ima asli. Asli dolar. Yes. Oke bos, berarti dealnya lamun butuh di barang tukang hilang kontak langsung Jelas. Nyatanya Iya. masih banyak stok bos. Iya. Ada bisnis yang lebih bagus lagi. Saya mau bisnis perempuan. Loba bos, awewe mah rek nu langsing, nu cengkring, nu montok, nu semok, nu bohai. Loba nyetak Semua ada. Pokok nama bawa awewe KB nu aya di wilayah mana. Masalah uang, tenang masih banyak di koper. Udah cukup sekarang bisnis kita. siap Pak Bos. Ya, siap. Nuhun pisan bosnya. Siap. Aduh, si bos jeung si Angel katipu. Ah, nyanyi mana mah? Oke, Angel. Yes, come on. Let's go. Halang. Parah tuh gue punya bos. Pantesan tipu. Halo, Yang hilap Kang Hilap, like, comment, dan subscribe channel Nirwan NM. dan channel Besti Septian. kayak di Buka duit badang dia. Lumayan. Hi guys, welcome back to my parah, gak mereka deh gimana? Dan Dan Tinggali orang mah celana ge kotor gitu. Aku tujuh itu masalah mah. Sen Aing mah kieu-kieu ge boga wewe 30, harta banyak aing mah. Sen engekeun ngejar cilok we. Kurang teh. I'm fine, what? Yes. gila we. Ieu Angel orang Papua teh. Action. Cing balik Mau tak apa si cilok mau anak oge. sentak. Action. Bangunlah pemuda. Jangan sampai kita Buang sampah sembarangan. menyesal di suatu hari. Buka topik kamu, Riko. Action. Ya lagi.
Action. Bos, hai bos. Bos. Ini orang apaan sih bos? Kok pakai cowek bos? Bos. Orang apaan sih bos? Jangan Cowek bos. lupakan Saya manusia, lihat otakku. bangsa. Sudah bos. Bagus. Jangan tinggalkan